Kitu tala tuambiriria mambura ya tuine chieto ntere chia Mombasa Kamanu and the Bad amuna ini bangi nkabo bakiba bangania kienda ukundi rwimbo bokadha kimambura ya tuine chieto Mombasa edition yara yetikini Wero TV na Wero FM na nendikira uwa batere kubuithia ni utira no kuratigitie kukenda wiwatirakanya kimambura ya yara yatira no kwithira okirita roya bonene. Nakirwaria rwetu rwa ntukoye rware omwaka yoke ya Kenya itwethera twikungwira ntuko mwanya emwe yoritingwe niyo Labor Day niyo ithere tariki 1 mweri wa 5 mwaka na niyo itukoye rware ngwini etwire baba ingino ntokare wa mirita otionagia kuria kana inya akurera nje ku amuna boku enkanya yara muntu aritera ngwe kwithira kobui na gokenera gokia kwithira utikwirerwa inya araoritera ngwe otiomba kwithira mirita bupweya nikyo tukobwerwa rito kuria ri Labor Day kethira no kwirerwa owaroritera ngweku kiria getuge ntukirwa rito ikuria no kenera ngweku na aromiritaira araniria batu kulokira namba yetu SMS tena mariburu 23578 na nyamitandao yetu yokinyanilia Facebook Wero TV na nya YouTube Wero TV twatiri tukwithira tukithoma machoki yaku kana moni yakobra yoto kinyila methene to yambeto yeye muye yara tukuthuranirite utukobwerwari Yara tukuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Rais Ruto otongeria Kenya kiokongwera ntuku ya Labor Day ntere cha Vihiga. Akari kurita maoni yege ntuku ya Labor. Hata ukileta Kindiki akiwa naibu wako ni Metheka lentore kuwa thirikari ya Rais Ruto one term. Na ruaretu akuretera yechunje kia bithatu na kia muthia kia ronora mwanya ntante wonje. Ketheka mutegerio Wero TV na ngochokire nkatho chia monya no ntubakona kanya kange gakega kwatana batu kindeto chieto chia Wero the 3:30 Antoni Ambeti Kenywa onimbeto wa weni wa Kinyeru na muonanilia wetu mathithio utukobwerwa Rironi Kajamba tukiambiriria ndeto chieto ni ate Rais wa Ndoro ya Kenya Ndagitari William Ruto na kinyete ntere chia Vihiga skuruni ya ndakaya cha vakali aramambura ya mwaka yo ya Labor Day ya karekirete Rais athiatene na atongeria bangi nkabo barewa minister kiokongwera ntukwe yoritingwe note ya ritingwe Ruto na yokete kanya kauna kuwa thirikari yake ni rutanirete otiera kwena ngweche kwana kia Kenya na inya kwiringira ndebe ikiragwete ni michara kuongeleka Ruto oreu ati oliri gutariria ngwe chiawe iraonekete kwithira kirutira a Kenya kiotongeria bwawe ya brato tarirwe mwandiki wetu Andeto Anthony Kathenya. Mambura makoji magukungwira rutingo ge Labor Day marithithika kaunti ya Vihiga na gutongerwa ni Rais William Ruto. Akiariria Kenya omde Rais William Ruto niongerete misara kiri aruti wera na gicunci gia 12 na balabali kirore na gicunci gia 15. Rais William Ruto akiwa yono nikire gucokia njara nontu bangu gimbega bagite na mbere kuruta kire gukiria ndi ya Kenya. I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages to all Kenyan workers
Happy Labor Day. Rais William Ruto akithijiga na mbere na kwinyirĩtie ndĩ ya Kenya nĩ thiĩte na mbere kuona mũgarũrũku mabata na mala mathiĩte na mbere gũkĩria ndĩ ĩno. Kenya is transforming. Kenya is changing right before our eyes. The noise may command attention, but it cannot and it will never change reality. Amwe noguo kagita gaka Rais William Ruto nĩ amenerete bala bathiĩte na mbere kumenire miradi mea thirikari ta wakibu wa barabara na wakibu wa nyumba cia magũri mande. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba hizi barabara infrastructure hazina maana. Mimi nashangaa sana. Leo wanatuambia hizi barabara hazina maana, reli hazina maana, sijui wanataka kitu gani ni ya maana kwao. Muneno wa mawaziri nawe Musalia Mudavadi na waziri Wycliffe Oparanya na boni bathile na mbere kurombera Rais William Ruto kura ja gipindi gya kaili. Hapa ni 2 term. Hiyo ndio tunachikia. Rais Ruto oye! Rais Ruto oye! For me, I am sure it is 2 term. I want us to be sure it is 2 term. Mwandiki munene wa kiama kia Rutingo gya Kotu Francis Atwoli akeli na wenya nyiriti ati ya Rutingo bena wagagu kumane na ongele kubwa misemani ya gisiasa na kulia nkiamia kurungamira ithurano ya IEBC gutonyera na kuthiria mpangeno. We as workers, we are very much concerned about the ongoing political rallies in this republic as if elections are there next week. We urge the IEBC to put a stop to this menace and ask Kenyans to wait until IEBC releases the campaign calendar for our next year's elections. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kenya yokungwira mambura ya Labor Day ya kariba mikindori itiganie istibarĩrĩtie ntukũ bamwe bo bakiriana na meri ya thirikari ati nĩerekanĩtie uchumi na bwakura bakiwa babaingi ba Kenya no kaba kuangaika ni thina bamwe bo ibakuwa kiragia ateithia Kenya ni wichiomia kurita ngwe bate kweregira thirikari buru. Ile ntuku ya gukungwira ritingoge nthigurune na ndia kariba mikindori na barabara kingugi mwanya ni bagwetete ntuku jeje kumurika manto jaraja konia biashara na ngugi ciao ote ntukire kira tumboshereke ntuku yeruare no nto toro bweterete bure goro mauta ya torugayo into bi egitare uru tora mauta na chiringi 500 eruare mauta ingirina mana ya 5 endo geria kuthilionka nyocho era ana bia kora biongo bitombe ko kathoko machiringi mana ile yani otoro bweterete bure goro buru oringa wambije mekindori ne itingoge otwa weta ira kureterwa ontoka iria thai twinde torembi twengoge ne thai toka ira thako mneyere togeta gwita ngoge otwa weta ira thirikari muretera tukoje kiribo gitegera meanya kiringugi imwe na gusukuma rwaria rwa garama muturire gwitia ndathilungite na ndoi ciakwa miaka ele cia kirangia yundiye ngiringaira thirikari campaigning kiu a thirikari ya kiluka yani muntu turire bwa kawaida anto ya batwe bakethira toro bobo bugi sana ibunda thwanakia ndetete niyo miaka ele ndeta kianja ngaeta mikindori ngaeta mulika ngaeta yochwa yani yakindo cha yundiye ya kirangi ungethwana kia thirikari ni ya mwananchi wa kawaida komele bande lakini ngweno ndo komeanda urogante ona bia kore oro ko ndo ngweno ndo ona bia choreke le bande ruare on ngugi imwe cigitegera muno mantu jama kaijara muturire jukwenda ja kuria na kunywa na kubatiga gwetera ntuku ingi twendia kawaida tu na normal price lakini metu mauta yaitete na nyanka lairitia ontuko Wake tatu aya thinera turite thai oni mbendeke chai ngetho kumara twana to kenda tuthoma thai twana turakuo ta cukuru mbethera ndeni ngwanke tuthukumaira lakini thai turendi nyaka za monchiga chai katethira kuzingana na boro uchumi bobo kari mbecha ciongo tutemea na cietero twate nyangiri akara ya ruo
na kinya thirikari ikiuga kwithirwa ithithĩtie sekta ĩje ya kĩgĩna kũringana nabo manto jau jatakinyanĩrĩka. Ende ntemenya thirikari yetu bora yotwera uchumi bobui lakini batu twata ground ote ento yakeu katokorera itoreta dai antos bachokere weta na mauro bora potene anto babikibiki dai mauta yaitetie mauta korua yongwa batu toreririo bitekarangi kwethera mauta yaitetie nya ya korua. Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Mwekuru mwe kumantere chiembe na tuire aere aira kuona kioto na matunda ya oritingwe bokie mwekuru akithula abutirongwe na njira ireti agiri. Mwekuru rainya kwiriro imwene awite mwangaru ware na tuire kuruira kioto kienda umbakure wano endi ataithire kiona akiwa rware mbiuro yo kungwira oritingwe we atinagia kwirurwa kana kinya kio kungwira. Imwanka jongi ntuka gukongwera itingogi nthigurune tusemanitie oringi na mwekuru ntigwa Njusikaria mushino maua uria bandu aturona kioto kiawe kuma kiri kambuni ya majani ya kitindie kiwanda kia mishii mikuru tigania kuria itaga ngugi na bamubuta atina maitia na bakugamba ashinda indi mwanka nandi imianka 30 ithiri agitagia kuriwa akiawe untu atuire minyamarone iminene tandekero wake itindie Meshe Mekoro Tea Factory 1978 na mwaka thain miaka ndaiteta ngwe miaka 20 ndengero na njerete bui na twa mada bashinda kwa tueka tuolia ka winde mbecha ciakwa na mbairwa mero kwa leba na kwa tueka nchokwe ngwe na bande mbecha ciakwa na nchokwe ngwe na mbene nchokwe ngwe na batanchokeria ngwe na batandere itaru bandu ametie na tuoli na ambeta kwa ninde mbecha nchokwe ngwe itaru ndaro ametwe mwaka thaithe na ciakwa itathira miaka uto ambeta thate ntumereta milioni 8 kazi mbeca na ntatera mwanka thairi endelete kwa nkoromba anene bonde baingilie ende wakiekwa ngabana ma MP seneta ngabana motuma aingilie ngambeta miaka uthate na tona akiekwa na nde na thene nyinge muno thai mwono kwa na yetwe mere kathure na muthaka na era na ngari na rakionja tombo ntethia mweti kuma 2006 kaira wata mwangi arethera kuo kwa uthina ciakwa cionthe ndathenere ndenderie nyamunda na thai mwono kwa aisibitari ayetwe utino njisi atithiurukite na tururite withi bwawe bwathirire na ukuru ibubu agitagia aki yambare thairere kwa Bushimani inda Nairobi na kaiti ndiera wewe chiomia biele tariki 15 mwari yo tano ruto ambanete 2024 na bawe ba chiomia biele batara mbecha ciakwa na thai tatarwa na inda Nairobi renge Shalom ora wale ne amba gatari tangrimenti bora kwa tuekera na chokia apiro munene ora kwa thai kayuyu ale kuma da muonere ambera katiwe athiate ayokie faro sa orie Salome none mbecha ketha ici atarero itatarwa mwanka thai director Meche Mekoro abetia mbecha kwa tueka wakiri nimbeke aetia mbecha bakore ondia na bakore muibwa kwa u tareki emo mwari yo levande last year no ndaretia renge na thena cia kwa itathira kwa u president kendeke bo wingilia na gavana na MP bonde na senator nde wakiekwa nditete miaka yu yonthe na to ambete na tengi na makosa bawete ndeyeta mayani na ntayeta kilo 7 ni to ambere na baro na ntayeta no ndita risitira ndorete acio na muntu ngwenda irwa kilo 1 o mwisho mweri ndathirete mieri na ntana na ciare kilo 7 kwa u bambekerere bandokeria maisha na indare pension nabo kinyambia cia NSSF inda itawa cionthe na sabesi cionthe miaka ndaitete miaka 25 kwa unde mbeca ciakwa no tinda cindere nyamba kwa leba. Dennis Mugendi Weru Njuma mushine wa Maua County ya Meru. Ibo ya Dennis Mugendi no tuvo riboti una mutegeri kumania na riboti uchiri ithatu ikio ntoto kurio tukobwa irware no kenera ngweku
na aromiritaira nukenera ngweku na aromiritaira twire maoni yaku kana ethira nukenera ngweku aromiritaira okulukira namba yetu ya SMS tina mariburu niyo 23578 na nyamitandaoni yetu yokinyanilia Facebook Wero TV na twatire itukuthoma gichokio yaku oburagi utokinyela methene yetu ya ndeto tugeta na ndeto chietu. Mubangane wa kiama kia DCP Mithika Linturi wete otenkanja mubango kana mugambo iyo mwena joni one term na raki arientere chia Katharaka Linturi nyileti nyakethira munini wa rais no kumatharaka uchumi buthuki thiurune bwitongethi nyamukari wa nteri kinde kia umite ni arongilete kirimara igyo kina wichi andikithia bura punene bwa kura na moroto yo na kura ini kwani rais Ruto 2027 akionekana nya kuithukira kinde kina kuwa buru ationa thire ni kuyokiete kia Gachagua. Linturi no nekete nya kuwato geni Kawira Mwangaza kimurengo jwa one term. Akiaria mathiko ne Jackenson Mutwiri ntere cha mara Katharaka Mithika Linturi ne Murwiri giti kiongabana Meru na remo bangane wa kiama kia DCP no ritia kariba uko bakagorogwa kibera kinya kethira bare na giti kia DP na berete uchumi bugitia Kenya kinya bono bakuthangika na kinya kungi bakiaga mirandi ya witi na mbere Tharaka kinya yere amwe na bo. Unandanganywa ate mtu akikuja anasema nyinyi ni lazima muwe kwa serikali. Muwe kwa serikali sababu ate mmepewa kiti ya naibu wa rais. Kiti ya naibu wa rais akikula na bibi yake, nyinyi mnasikia uchungu wa mafuta ikipanda. Chakula hali ya gharama ikiisha ikipanda mnasikia maamusikii. Bokuwa na boto kuibwa. Hata ukileta Kindiki akiwa naibu wako ni one Korokire Linturi na ugite guchinje no kama waziri monoro angene rorimi kirutongiria bo rais William Ruto ni gutumite urimi bwa Kenya akiuga ndiri ale obisi na atigire urimi buri guru mono. I want to ask you, the time I left the Ministry of Agriculture as the minister, tulikuwa tumekusa and the economic indicators za uchumi na ya nchi hii kilimo ilikuwa 4.4% growth. Jana Kenya National Bureau of Statistics imeonyesha ile siku nilitoka sasa kilimo imeshuka chini to 2.8. Kutoka mimi nitoke umeleta mawaziri wetu wawili kutoka siku yangu. Bwana left imesema ni yeye alikuwa anafanya kazi ama ni mimi nilikuwa nafanya kazi? Sini mimi nilifanya kazi. Muthiene Linturi Felicity Mbiriri na mugambi manyana ne baugite rais Ruto ate ona kura Meru kana ruterwa kirima ni untu bakurema kuingia mawira ne jare kiri akari jare okinyaja goko kwandaga cha nithi bakiuga thaichi ni one term kiri rais Ruto, kwa sababu tumeona si ukulima wetu, si afya yetu, si elimu yetu, sio security yetu na ya mali yetu. Na nikuambie Kasongo, tumeandikisha na kura mingi sababu our motivation tarehe 10 mwezi wa 8 and we don't care mambo ingine. Our business ni kuenda kupiga kura, kukufukuza na kupeleka Sugoi uende ukauze yale mkuku zako ulikuwa unauza huko ama namna gani? Ruto nalentikiriria kana egoro indronire akiririra ndo bagoronire utero nalenda kinya kurira method utekwa mtu wale kona mbaya na ndikori atiri kinya karingirwa kurire chonde mane anto bawe 5 times atikuruka. Kama umeona Linturi ako one term, umeona Munya amesema ako one term, na mama Kawira Sandra jana amesema ni one term, na nakaribisha Kawira kwa movement ya one term. Sisi tunamkaribisha sababu nia yetu yote ni kuweza weta watu wote, haijalishi huko mrengo gani hapa chini. Mama Kawira karibu kwa one term, mtasikia njoto zaidi. Tuko tayari kukaa chini pamoja tuongee, lakini kile tunataka kuhakikisha ni ya kwamba kura ya Kasongo hapa
kaunti zetu hakuna hata moja ikiwezekana. Kiripotera ndeto cia Weru Juma reakwari twani Mutugi Kare. Kathochi mwanya muno kiwe Mutugi Kare na kiwe Mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chieto kumane na kiuria gieto kira tukuritie ntukiru arethira nukinaira ngwira urita na waro miritaira kwina ntumiri chiomba kwithia chieto kinyila yele ithatu Mutugi ariwa Yeza Ido Ellen Idhali ariwa Mimi Ufurahia PD only Puricanario ariwa Kabisa Jackie Kobi ariwa We Just Thank the Lord Esther Kinyaka wa I do enjoy working for myself made office young promoter ariwa of course DJ Fan School ariwa yes Frederick Mutethia Kaberia kauano ita nambere na kwaraniria batu kulukira namba yetu SMS tena mariburu niyo 23578 na nyamitandao yetu yokinyanilia o Facebook na ututire gichokyo gyaku na twatire ito ukithoma atonekanya kunogo kanini nduto chokere iba mweba mbeo mbithe kumakirwa na ribaraba ichumirete na kuria mbeo mbithe bange wichumire na wingi kurwirite biagi siasa nyuma akaitate kuraya ogeta kuraya. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo dhongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona haruwa toko dhongo miya na maguricha te kuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongo miya muankanzi guroyo onde yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya idhatu na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria dhaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwanka themona nusu chiogoro na chontuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria dhaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwanka dhaijiri na nusu chiogoro na yontuko ya Jumapili ni kwambiria dhasta chia muthenya mwanka themona nusu chiogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Gakwa togeni oringi na katho chia mwanya nontu bwa kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chietu twichokera antu kathomba bati uturo na bangi utiwa na banja chia mwiri na bati na ichunche mwanya wadine chia kia mbere na makiwa mbere South kumane na mpithukiro chia Mang'ang'i na Nguo baichuana na ntante ya bata miurone mwanya ntere ikona rwita puni kiroto na rukendo rwito chuana na rui na ru arubangawa ithima abienyangi gontuko na rimwe pyoma buru thirikari kionekana wikwa kiriro kio na kwambiriria muradi ya kuringa rwe ku Madam cha 7 Folks mwanka njacho mwandiki wetu andeto Rita mwaniki wa Mushiri na tubanganirite gicunje kia bithatu na kia muthia kia riboti entante onje. Kurumirira thina munene wa wagi wa mai uria ugumirite ekarie gicigo mbunge kia mbere therero na mbere goro miaka mingi riu thirikari nene iri na muvango wa kuvura mai kuma ndemu ya Kamburu na gukinyeria andu meciire yao. Murandi uyu uvangiritwo gutambia mai rita milioni 10. Mai mama makavuragwa na vinya wa riua. Murandi uyu uratumira mwegana wa milioni 800. Ndire wa mbere South Water Supply Kamburu Lot 1 uria wagirirwo ni kuruta manji
ma milioni lita 10 kuma Kamburu mavurwo nginya baria kiritire mwanyari macoke mekuruke mathie Beti na Mavuria na pasiare mamwe makathie nginya mekuruke nginya Kiambere na murandi uyu na nginya murandi wa Kiambere na murandi wa Kiambere very soon no kwambiriria. Ino igateithia ekari aya kuvuruka kumana na gutava mai mivurori na ndemure kuria makoragwa ugwatire wa kurika na kumirwa ni ing'ang'i kana nguo. Retwe na thina wa mai kwevindera sa muno na tutavaga manje mivurori tukirisagwa ni ing'ang'i na tengai ni turavoya no gutukinyeria murandi uyu nigu tukande gutava mai tutakunogwa ni mbunda na nitukoretwe na thina mwingi muno wa kurivwa nginya ni mbunda no tekavindari gaka turosia kiangatho muno nundu wa murandi ura tukinyirire kumavara mai mari ni 4 kilometers kumava 4 kilometers na kugera manje 4 kilometers katugana mugongo wazo tuseme ati tutikauge ni mbunda twagera manje na mugongo ku 4 kilometers boka aya okinya varia wakinya mucie manje ni mathirire ukegera mengi no ati wana kuri uguo ekari aya ni maravoya thirikari kuvika murandi uyu uria meririrwo ukathira mwaka uyu kiuga no thire guku makiuragia ateti kwethema gutonyia uteti murandire uyu niguo mavote kugunika na ngithwa guthi thirikari atwirire uria tutera caka niguo atwirite mweri wa kanatu kwa turanywa manji maramamite Kamburu na nina hakika nitukunywa manji ni tondu mwaka uyu ti wa kithurano mangiagire 2027 ningiamenyire ni kiria ya campaign mubango wa campaign menaguo no atiri mweri wa kana mugite mweri wa kanana vena mwaka mugime mbere tuthurana na kogu manje manga kwa na matema nyene tukagea time ya kumauria atirire abuta wanu yare abuta mweri wa kanana angira watiana votekare mwaka ngira thio mugikate. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri. Ndukembethe kuma Kierua na ariboretie ndukembethe bangi kuma ntere mwanya kurwirite biage siasa na arabakiaria bawite kaita karabera wa ndukembethe ni atongeria baro yo ikarikitio kuloka na nende ndukembethe ni atongeria baruari na arabawite nende kienda bobu karika no mwanka omuntu mwethe ayuke kanya kiotongeria kurwirite na inya kwigikanaga kimutegi rowe na ribotie. Oriria tukwiriritie kampeni bamwe ba youth kuma Kierua na ariba kuromba ndukembethe kwibumiria kiri kampeni guchoite mwanya ingo bagarura tongore no tukuringana na ba youth bo bakonokia nthiguru so gintu kiria nkwenda kwira youth baba tukarite maita ja maingi tukira wa kagita ka youth anga iruju tujite kubera kagita ka youth na ndeithai na the more tuka believe in ourselves the more unstoppable together turi so gintu kiria nkwenda kubera leadership ira ithiritwo yeku tuthiritwo twina a lot of mediocres na nandi tuga ke leadership there is no vacuum so gintu kiria tukuga twarega ku step in thai antu bangi bakeja inya bara bati responsible na bombe kujukia ite bibi youths we are facing more challenges that we are in alafu in that demonstration hakuna kitu tunasaidia so we have to come up as aspirants tutonyeke debut so that we may lead our country in a good way. Nkurukia youth babiba kuromba tongoria kubaririkana muno kiri michetho kaingo bebukana na ndawa cia mbogita nontu bara baingi batiri na wira bewatitie kibira ki. Need your support as youths. We're able to support K sports. Most of the times you find that youth they idle. That's the time that they join in drug and substance abuse. So you need your support. Grounding and aja grau to kwetho aturi. Every training today train na ira tubiria be sawa. Ukethira sleep early and it's easy to get an injury. Ito kwenda kona lindas bukimira chaviani na charia twina game so tukiona MCA chete tonera game twagurwo muno twimona no atatu tukona support iwe na rai miaka nyaka gatethiri tuka twaido muno ya batu twina ngugi urithira youth betinda na unja no tingugi bena cio na tukwira bagerio tukitira no employment ira yomba gutethia youth kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Weru Njuma nyoka mbitaga ki Mutegi.
Urawari gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Ragwa na atongeria bangi kuma sub-county ya Muthambi baminiretie kuwa kwa ndiri yeria ya muthiro bawite umberene ndiri yari na uteithio bunene kiarimi bairia bakiringanithia kuwa kwayo na wamba bwankulukia milioni 82 orine ndi kwina mibango ya kuriokia ndiri batongeria baba wete baraba wetanirwo na kuwa kwayo na njira ya wamba bambecheu na mwaka bethire bagikirwa mpine na bayokirwe etalia ria kiwatho. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma Ntere Umatiri Mugambi na kulikithia endorwa kuriokia matangi meria ma muthiro mbari cia marima enderwa mbiritie atongoria ba kaunti nini ya Muthambi bambiritie kururungana na kongaungana kenda kuriokia na kumenya kira kiarire muthiro gwitukira kuingwa kwa muthiro ndeiri igukinya mwiso nitakaya kinya mwiso nontu tukuthura kiama kieru gia kuraitha buria mauntu mau buria mibango erekethwe rio kenda ndiri icoka operation buria yakaritene na wau tugulikanira ati ndiri ya kendegwa antu bara bakobire mbesa na intojia mwingi no mwanka kurothirwe auditing na DCI atucunguzire nikenda tumenya muntu urite gintu kia murimi na njire nduku acokie kana ayukirwe atue ya kiwatho. Ari ogo gavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Ragwa baugite no ankinya muthiro iriuke indi barabarire muthiro no ankinya bamitaike ni ate mbesa jetu nego ni jarirwo ni antu no mwanga kuthirwa proper auditing na antu bau bonde barire mbesa tumenye kula jathire. Number 2 tuthure kiama kingi ga ku revive the daily na we possible torie thirikari ewe ndeni ewe ya muthiro daily kande twika revived na tugia na industry yetu as Muthambi people kogu tuthina thajia gucunguzana no ni committee kathurwa na kwina auditor general uria bati guka aithire mathabu one mbesa kuria yatumirwe andu bakobire ya thiko kana barire waingizwe ndani uria atari akamenywa lakini for now twenda ku revive daily yetu network as vibrant as possible. Tayari kamiti ya kungania mauga na nkinya kwithirania kari tayari kuriokia muthiro iruthitwe na mukuru porongaia nenkere twegiti gya kungaungania na kuruta wira no kenda gutigira muthiro ikurioka na toko kolani ni kiama ke ari na a lot of mismanagement no to report ira makurutaga ni ikurigichania mara ko kuga ni mandagia na 20 shillings per liter ungiaga gwa ni 40 na makinya ria kwendia into jia mwingi matena okay kana ngo aendia mwingi kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Matini Mugambi. Kinoti marete jeya rumwe wa baraba tumiretie kurombeti kiongavana Meru na ariretie makarika ya mpithukiro cia maitha yarayethirite yatikite arithitiania negembe kwegitarira ya kiwe gita irekinyite thirikari nenkire arithiba mathaga baikarie bebobongwa na kuwa wagibokaria Ntere unoka bo kwangaratani uchumi bwantu Ntere uinyanyume ya thirikari kwethire kibwethi operation na michemanio yochwira thini untaira maita kwa maita akiromba atongire Meru na thirikari nene kuyukiria ndeto no rito bonene. Kuringa na musiasa Kinoti ontomarete na rieto rijeke na monota Kinoti jeya ni ati thine jere ingite na kuinyeria arithi kaunti ya Meru mba ikuthira kethiro antu ba Meru na mono arithi bagetikiru ikuthira na michinka ya gwikabira bobongwa nyoka ya kutha injire yakira tumba kuirana na bauju twingo tukairana ngombe kuthukiru antu ana kenda antu bomba kutha bareo baumarite baitangana nacio na imbije no ntu imichinka bene hata katumba gwita kuingana na ngombe na nchuguma na twemenya imichinka bene tubwiri gwetha twina our own patrol iria antu bongwa bakumba kuitania na antu baria bakaritie ngombe baria twandikiria KPR bau tuketha twina bo igitarira twitiza tutingatine na ngombe otherwise uni ntumba kuthugania kwina wamba bumba kuithirwa buri bungi uria thirikari tumba kurona bu so igudu ili uteo na urongo bu wingi muno bakwairia antu betu te muntu bwiri gukua agitunya wa into biawe
na ari na thirikari na akiri agogoti Kinoti njera na ora kinya nkurukia chitirete kurwira gite kyo ngabana kaunti mero kirikithurano kijite Meru na rege na nteto cia ng'ombe imwe ire ikwirikana guchokwa akiuga ithabure arete gwetanira buru na ire ikuiwa buru akigwetana kuija kathirikari guchethera Meru muchetho jwa karata ndi na tabomba kwithaboire ng'ombe 300 wajoka bwachokia ng'ombe 20 wajoka bwachura kwina ng'ombe ciari kabadi winge kaigeto chuba imbio gutuma gicoka cie ng'ombe 20 kana cie 20 kana cie 30 no mongoke ya kwithwa akwina umuthamba jwa ngwataniro kenda antu batigatete muno atu bacokiri nkai watu tumba kwithwa tukithero twina minister wengwa wa interior jarunga mau atwira tukathithia mucemano tukathithio bakauga kuma rojo tukatwina operation hauke kinya mbere inyambuga athirikiria inyangari cia kana nyandege ta kinya thiguru Nairobi ng'ombe icitira kai na gukorote urungi muthuji o kisiasa na mubiashara rikikimathi no rite thirikari kutegera na kuthiria thina eje omba bwandeithia kabururu na kuria atongeria Meru kinya bo kuthingatira untu bubu kia maana muno ri ni atongeria bara twi nabo ikaraja ka baikarire miario yonthe baitite o mweri na jongi na ng'ombe kai kuiore imantu baremijo kana bombongwa abaiji nara ng'ombe igwita itoiro Antuna ntuto cha Weru TV kumegembe North ni Edwin Gatobu Kundi gisekene ya Crown Confidence getongeretwe ni Maureen Kiongai baliongete skurune ya Materi ni primary school wa dine ya Thirorojene na nabagunete ya nabari na tauro chio therusi sikene ya Santari Pans Moroto yoethithiarini kona uti mwana utaskuru kaita kawe kamweri Duncan Mwathi na wina ribotie Gikundi gia Crown Confidence gitongorete ni Maureen Kionga bagwatanite na musiasa James Mutia ibariongete skuru ya Materine era eri wondi ya Thirorojene gicigo mbunge kia Igembe Central konya ya Santari Pans kiritwana twatwari we are ko distribute pads onto project pipi mpete initiative mostly ni the fact that are iba struggle mnono kona na kwa to remo pads to kinya kana kuna difficulties yu yana kona pads ba kinya skuru but na nya the full education remo kwatima mwana maybe atira skuru Maureen Kionga na ugite gitumia kuya na murandi uyu hikwithira na raithite na kuona kinyamara kirabu igitwe kana karige kurukira kagita karantugu ciao cia kinya ndathoniria about it actually bao kona i support system ekona plus nya Mutia James na watelete mno ndamurende na inkothwaniria project na muon support very much so actually turenda ni project ya mbako grow na inya iteta ye education tukuritana na ketuka involve mwankenya asiari topaunie contribution yoke yana pa oya tethio baeka skuru kenda no me arimo mwana yo ku actually akasia ponge toka eta kwambo na ukana uri mndura mwaria nkanya utu amurepa but in the process aka end up ku drop skuru early pregnancies umwe wari modeni ya skuru ine Materine na kathite tagarire Maureen Kionga na kuga kana kari no igituge kurukira magumu kagita karantugu ciao cia kinya in fact itwira twina thina nyingi ciare beto asia pants mbere thirikari twaire ira twere kwa kambu iboya sana kire asiari kankua iboya kwaranaria na rebeto wasianwe manto ya kuhusu period no amuri manto ya kawaida na wa musupport wa murira rira kinya tona rira tinyo kenda ati kai ukuma mairio ne ya kutethero ni antu bangi na ubaome iyo mobo wa that girls itore ya challenge nene mno ntubwa kwa sembia inasia kura pansiu no asiari basi kwa tuko vitina biasa school fees siankima omurombini mko tukinate kuelewa kana kipo baba na babake patina mami na mutire like na no tiwini babake weno ne ori nati na mbekia kwira baboku musiasa kuma gicigo mbunge kia Igembe Central Kangwana kinyagwa no kinyeta kire kigomano giki araugite akaria na James Mutia na kumwira thina mbere kwigwa ke watambarukana gakari na kamuntu karume twareto ya Matene primary na tukuiba challenges cio nyingi muno kiria na babari ko nyanda soga nara ke Mutia nkamweleza still no kukwendeka tumba ku expanding kiruki kenda tumba okinyila baba inge ko nyaga ile mia okamama eyo nya we umbe kolele ontubo nkiri potera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central beta wa Duncan Mwathi
Ikundi kimwe kuma Meru nendiye kwenda Minister Ali Hassan Joho ichiebeliete kia Minister wa Mining nyumeke kwambiriria kwiringira siasa cia kuromba itikia munini wa rais nendiba kwenda Rais Ruto akanukie inya Minister baraba kuonekana kuothia kindikite kiawe kia munini wa rais bakiwa komba Joho akaangaratania thirikari na Rais Ruto na bwirite kwithira ariritho ni kumania kiama kia ODM kwithwa ikirikithia siasa Joho kwithwa agituika munini wa rais na gikundi kia mamko mpya gitujukiritio ntukubu na njira uthu akira Joho ugoja kuthana kwenda kuringa siasa cia gitika munini mutongirio mugongo kabiri gucebere gitine kia minister tukaromba Joho ikeja kwithwa na kwenda gitikia makamu rais abati kwebera kiri ubichine aketa kuromba giti kiu akwenda kia makamu wa rais ne ontu bakwithirwa akeja kwithirwa akenda giti nari kia munene owe ikuonania ati muheshima. But it's very astonishing kuona mwaka ire tavira na kwenda giti gia kindiki athurerwa iraisi nkarigara kwithirwa ithina bene ona kindiki kana ba broad based government kaba kwenda go create mbatho kati ya Mount Kenya utuona Ruto kati tuendete twakuromba na giteo turi Meru na ikundi kama mamko mpya umare ome neshima riri guru muno urombe giteo ino nuntu utiumba kwithira igwo kwakiria nyomba na igwo mi support uriga mwanki ruje rwikanywa koi kuonania jakote ni mana thirikari menya Kenyatta kuthira tukide thirikari agairire mkwa kati agairire antu bao bonthe na burebo agawata kenu iro kwenda kurekia ito mumeru aya arabombete kuria rais areterungika kithirikari yawe na gutigira gutina ntindikanio ge manduri iti president twakuromba ubanganie na antu baku ubere ite ibinge biria bie nyuma ya makamu wa rais kwa ibatiga gutega gitigia makamu wa rais yake ibatege ite binge ne ontu twina ite bibinge mono nyuma ya biria bie nyuma yake ya makamu wa rais into kenge kera turengienda kuromba rais wetu president Ruto runga mafam utwakikishire uire banjo nontu igwa baete ngugi ibatige gukaraba kioro ta kindiki nontu bagakaraba kioro ta kindiki bari karaba kioro ta Meru community yonde president nyowe narungamena maguru jawe kindete ojore ugite akaithurira naibu rais orote mwa stress nontu itukurikana agukinjerwa ora akinyerirwa batirombere kuthire nyame yake thatu nyombe tigukarumuri na muroto jwe ikundi giki nigutandene kaunti ya Meru bagitambagia nkume thirikari we iturungami na kindiki na iturungami na thirikari irereo president wetu Ruto ngojo wetu jwa gikundi tubanganitie kuthiuruka on the 45 chionde dene Meru tukiundaga ikundi ja bibi tutonyithia antu bomba kumenya mantu ja two term nontu itukwenda thirikari igia inya na itukwenda thirikari antu bamenya thirikari uregwite kiritaga ngugi nontu thirikari ni kugeria kurita ngugi kuria kumbika Muthuri Muriuki Weru Juma Mutirio Kangangi. Maskuru mwanya ya municipality ya Mutindwa yambiriretie kwamukira mathagayo batetheria kimuchetho ya chess ni untuburane ndi bwirigirio tetheria kiukura kwa kiewa kiki maskuru na inyaome ya skuru bubumbukanite okulokiro BCMC ward ya municipality kwandi kuga ingwiritwo mono nonto iro tukuthithaia the first launch ya chess within municipality kintu kira tukwirigira gikethwa kiupeni mantu amingi mono especially gichukuru chetu nora twathithia na arua to include all public and private schools ira chi municipality na idea ratu iniona mantu jaja chess iko open up anabeto barabe gichukuru iji bedwa be competitive across the globe ango ndikuga chess is an opportunity you create ke competition ira tu iniona tiwo competition ake iko open nyama thogano jana beto ko create employment ekedo ya idi ya manto amingi within municipality nuntu twambiria gi club ke twambiria na arua kuketha kwina trainers kuketha kwina antu baraba kwirwo bathithiria manto amingi and it is a social also gathering ekedo create a social aspect gathering ira anabeto baketha bakiumbo karande amwe bakaraniria nekora so many other things ira kichekeana ko inkuromba akariba municipality
na inya thirikari yetu tutongeretwe ingavana yetu mutuma twethinkia nontu initiative itingiombika gavana atingithirwa atio itwe county government bond 50 bonds ira twe county government ya Meru through the initiative gavana mutuma twethinkia itumbeti kwewa bond ingi 50 ni Chess Kenya barabo mbete to bond 50 pieces itwe bond 10 mini chess baba twete bond 10 na uni personally impombeti ko donate bond ingi kana rimwe iranke twanke jana ki chukuru chetu across ambareri atia bonthe mbuge chess imusetho jomba wiki mwana mbere so we can also embrace it. Ms. Maxine Mudhoni, I am going to represent Kenya in Entebbe and I hope you pray for me for the best. Thank you. My name is Lisi Chemutai. I'm going to present from Kenya to Uganda. For the first time in the history of County Meru, together to introduce the indoor games across all public and private schools in municipality. Na the reason ira to kuthithia gintu giki itwanete competition ira nyingi kuthithika across even Olympics na nanangi to competitive akina rutere rumoro rwiro. But we have children na twina na baba ingi bena talent ingi nyingi, and if at all we started from the foundation we can get it right kuleta na beto beta be participate in big games na game big platforms. Na nendi atiere mathaya makaya kieto ambiriria mambura ya twine chieto ntere chia Mombasa twithire tukiwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Robert Matano na Kamano batutaririe burabete ititi na mbere na manto yege mibango nontobwa mambura ya manene yaraye irigiritwe kwithira ya kibwithika ntuko yaro kuthoganire kinteto eu bwa mbere yate Ameru tukumba gukira na tukumba kumenya ate batwe tore Ameru menya kaingi twakana rimwe ni sisi ama jo sisi na menya twina background ya ochamba twina background ya ngwataniro twina background ya gwituma taka jabo mau we are the pioneers ataka economic power ya Ameru it's very big ko twine chetu is the philosophy ya Ameru bageche managi amwe economically socially na of course Rwembo pamembuge kyatoke giteka reka itengedra tanto bairi Weru TV Weru FM support yewe atari planning implementation na ubotaka TV na tukona ngeko kali na nkemi yo kali na nga Moratina Festival cha nyamora bange other communities na ndida iji batwi Ameru twatanira amwe na biashara betu by the way nya Kinoti GK ago ntomera tickets cha ntobangana ona menya ji biashara cha Ameru ile chigwatanire te chigeta bungi so manto ya to expect rojo ingwataniro nene ya Ameru apart from all those things in networking weta kwate ina witangugi onditageje we can do business no kwana manto ya economy era to empower our own nyamora economical ecosystem so that is what always happens at Twine Cheto but in Mombasa beti I mean at Twine Cheto night tabanenkara an entire festival sorry ogeanga nonto ticket check nyama daja kiado from Rojo da Kenda tickets chiga switch ticket ingirie mwe regular VIP ingrijere ende wa chatera kinyange tine regular kara 1500 VIP kara 3000 so rande chate mundu orogo to taka nyamora na rare mochoneri amenye the earlier the better Mutegeri bumbe bango yetite na mbere unankurikania tichererinya wa kwithiro gita tikete ku na nkurikani namba ya gwita ti gitie ku ni *617 *80 # ukaithira wikulukirwa imambura yau
Katho cia mwanya muno kio mutegere Weru TV no tubakona kanya gakega kwatana batu kiendeto chietu ntukerwa arenga kwendera kaita kea onbeto awini wa Kingeru na mwananile wetu wa mathithio tukobwerwa re hokarironi kajamba.